Okay, Abang Zul, to be honest, I'm gonna say you ada satu look yang memang orang idealize lah. Dari Thank you. sudut Alhamdulillah. karakteristik seorang lelaki yang gentleman. Wow, Boleh dikatakan any activity that you attend, sama ada bekerja ke, you doing sports ke, ataupun That's it. dulu ni, you ada look yang sangat terjaga. Faham. So, erti kata nama lainnya, dia akan related to perfume also, Abang Zul. Okay, okay. So, perfume apa yang Abang Zul akan pakai specifically untuk hari raya ataupun any other kind of event ke, open house ke? Saya daripada dulu lagi saya memang peminat perfume oud. Oud saya sangat-sangat suka. Daripada dulu lagi saya memang suka. Tapi saya kalau nak cakap pasal bermulanya saya perfume, saya daripada sekolah lagi saya suka perfume. Saya sekolah lagi. Saya Sekolah dari, menengah ke? Sekolah rendah? dalam saya dulu bila sekolah rendah. Kalau kakak saya, sekarang ayah saya pun saya pesan kat saya perfume. Kalau nak balik kampung nak jumpa jangan lupa perfume. I see. Saya ikut ayah saya. Ayah saya pula kalau spray memang spray sampai ke daripada atas sampai ke bawah pula. So saya membesar macam tu. So saya memang suka perfume. Jadi lama-kelamaan bila saya dah naik umur 20-an macam tu kan, kita dah kita muda, kita pergi keluar, kita perfume, dan slowly kita jumpa identity yang look dia aku ni sesuai dengan perfume aku apa. When it comes to me myself, yes of course kita akan eksperimen dengan macam-macam perfume. Somehow sooner or later you guys akan dapat rasa macam okay, this is me. Karakter. Perfume ni this is me. Yep. Then kita akan pergi ke mana pun, kalau bau tu pun kita akan dia kena relate dengan bau tu, dia punya essence tu. Apa yang diri kita ni suka apa. So bagi saya oud lah. Saya suka oud sebab saya rasa kadang-kadang kita pergi, saya tak rasa dulu skeptical orang bila bercakap pasal oud, dia ada skeptical, dia stereotype orang pergi semayang lah kot. Ya. Betul lah. Dulu orang masih masa kecil tu kita orang cakap minyak atas. Ya, kan. correct. So then saya start travel semua, bila pergi ke Middle East semua saya bau, saya rasa look oud tu saya rasa macam sangat-sangat sesuai, sangat-sangat jantan, sangat-sangat manly. Itu sebenarnya. So dia jadi macam look if you want to go to the mosque, no problem. If you want to wear suit, no problem. So tak kisahlah, dia tak ada kena-mengena dengan pemakaian. It's more about your character. So if dia bau manly. Dia bau manly. Dia rasa manly. And then saya suka bila orang pakai oud yang lagi wangi. Bila lalu orang kita cakap, wangi oud kan. Kau pakai apa Benda ni? kita nak tanya kan. Dia cakap, aduh wangi lah pula. Saya selalu macam tu. So bagi saya, and then saya suka especially bila saya selalu cakap saya suka oud woody tu. Saya sangat-sangat suka. Bila dah suka satu bau tu, saya meletak merata. Dia tak ada sebotol. Saya tak ada. Masa tu maksudnya macam mana? Dia tak ada istilah saya sebotol saja. Tak. Okay. Saya pergi mana-mana saya akan bawa beg kecil, toiletries saya. Orang ingat clutch bag saya tak. Saya bawa toiletries. So kat situ ada, dalam kereta ada, kat rumah saya ada. So saya tak perlu nak bawa keluar mana-mana. Saya tahu kat mana saya pergi, dalam habitat saya tahu dekat mana. Setiap perhentian ada. So saya tak akan risau, Allah kita nak keluar kereta. Saya akan keluar kereta. Even sebelum saya keluar kereta, saya akan spray. Okay. So kalau saya nak pergi jumpa meet and greet ke apa ke, saya akan spray. On the way lagi 100 meter saya dah spray. Okay. Lepas tu nak buka pintu spray lagi. Faham? Saya rasa itu dah memang tu diri saya.